بلێ تەماشەوانین هێژا گەرا پێنجمین دانوستاندنên Komîteya Destûrî em derbasî Cenevê dibin. Hewa zegê endamê desteya bilind danûstandin ya opozisyona Sûriyê her wiha şêwirmendê Komîteya pêkhateyan li Cenevê amade dibe dem baş kekê hewaz. Kek hewaz destpêkê de ez dixwazim wê yekê bizanibim. Bi rastî atmosfera vê gera pêncemîn ya civînên Komîteya Destûrî çawa dest pê kir, çawa berdewam dibe? سلااو ڕێزکەک جەمال بێگومان وەکوون زانن ینی گەڕا پێنجا ئاجنێفەیە الوا گەڕادە تمامی حتانها ئەو هشمەندیە نێزیکبوونا مەسەلا نویساندنا دستوری یان چارەسەرکردنا سیاسی گشتی هین ئەو هشمەندی بەردەوامە ڕێژیم ناخوازێ دەرباز بێ مەسەلا گفتوگووە ڕاستورێ خاڵێن گرێدای وەک پەیما وەک هەفکردن سەرچێ ببوو خاڵێ بنگەهین دستورێ هین خەلکی وی یان نونەرێن ڕێژیمێ ئێلڤێدە حاضر بن دسێت تشتên mixabin yanî baweriyê me de belkî dem sere derbas bûne hîn bûîme jî bûê hilwestê nêzik bê mesela erûbeta Sûriyê û mesela destwerdanên hindirê Sûriyê de û serweriya Sûrî û serweriya wê a têkiliyê ji derve û serweriya wê a danîna peymana hîn vê hişmendiyê nêzîkî dibê ji bes tenê ji ber mesela dem derbas bike her wiha beşê dî ê opozisyonê de jî hinek xalên nekok hene lê wek hevpeymanekî nav wa de heye nêzîkî xalê nekok nebin bêhtir wek li hevkirina heyî ew xalên hevbeş ê bingehîn mesela distûrê de wa bi rengê xwe ê giştî wekî dibêje danûstandinê ser bike li hindirê beşê siya de wek hûn zanin sê beş hene li beşê siya de jî ew jî dinerînê cida cida li hindirê wa de hene yek jê wek rejîmê tenê dixwaze demê derbas bike ê dî dixwaze beşê dî dixwaze ew bêhtir mesela veguhestina demkî her welha mesela girtiya mesela penabera mesela mafên mirova û parastina mirovatiyê li hindirê Sûrî de wek xalê bingehîn ê distûrê û avakirina destayên serbixwe giftûgû dikin kurtayî ez dikarim bêjim heta niha em nikarin bêjin pêşveçûn hene lê hewildan hene li ser bingeha bikarim kêmayî hinek xalên hevbeş li vê qonaxê de bikarin bigîne giftûgû li ser werê kirin. Kekê hewazniha pênc gerên ê ku Komîteya Destûrî li ser civiya het va pênc geran de encamekî berçav ji van civînan ya ku derketî tune ya ku baweriyekê hêv yekê bide xelkê Sûriyê ku welatê wî ber bi çareseriyekî siyasî ya vê krîzê ve diçe gelo ev yek ev civîn ê ku bê encam bidawî dibin yani nêzîka hiya xelkê Sûriyeyê nêzîka hiya opozisyona demokratîk a Sûriyê girêdayî va civînan bi rastî çi ye? Baweriyê me de yanî xwe gor biryara 22-4 dem sere derbas bû yanî dem ser dema hatibû pêşniyarkirin mesela Komîteya Distûrî gereke bigê bingehekî mesela distûrê de ew mixabin dem sere çû û bê bikarin wekî dibêje li hevkirinekî li hindirê wê de çêbê wek min got yanî nekokî ne tenê ji alîkî heye zêdeyî alîkî nekokî he nekokî li hindirê opozisyonê xwe de heye dilaş ê li ser opozisyonê yan desteya danûstandinê hazır nebûne li hindirê Cinêfê Mosko û nûnerê Mosko her wiha nûnerên Qahîra ne hazirin niha li Cinêfê nav şandê de her wiha rejîm tenê dixwaze wext derbas bike bingeha xala de belkî ate nav lêkir mesela bingehên demokrasî û avakirina wekeviyê li hindirê Sûrî de baweriyê de ew jî hê hinek xalên nekokî li ser hene hekhat û mena xwe a fireh de wekî dibêje mûnaqeşet ser wê werî kirin bi gumana min de heta niha ne opozisyon ne rejîm heta dawiyê jêr neciheze ji ber wê yekê jî ev grûpê me yan tîma me alvêdê li Cinêv hazir ev tîma me tîmek taybet meselê mafên netewa mesela wek heviyê navêna jin û mêr de mesela demokrasiyetê li hindirê Sûrî de mesela
رنگ دولت آپیش روژه هفدیتنه می جدا جدا چید بن اندام اپوزیون را تن جدا چید بن هر وها اندام دستا اندام جواکا سویرا چید بن و آهری گرنگ نونر جواکا ناف دولتی ام الویدید بینن باشه که حواز اف کمیته آواب وکی کمیته آپیک هاتیان گو تی بناف کرن و کمیته کن شیورمندی جی وکا پشتگری جبونی بسر کفتنا دراستی دیا وان دانوستاندنان و رادست کرنا آگاهدارین باش برفرح این پیک هاتین سوریه رولا و دوان دانوستاندنان ده چیه دوان اگران ده چیه باندورا و چیه که حواس بگومان آمده از دبیجم بلکی ای راحت کاری خود کل ویده افتیمامه یعنی افتیمامه هنکی برحتی وقت بیجه کاری خود کش برنه السر اپوزیون دگریده یا نسر رژیم نسر جواکا سویل وقت تیمکی بسر بخوا بتیکلی خواب جواکا ناف دولتی وقت که هر وها بتیکلی بشین جدا جدا اپوزیون طیبت اپوزیون و جواکا سویل نرین ما ای سوریا پیش روژه نرین نتوین جدا جبر نونرک ای سریان و آشوری ها نونرین کرد هنه وک انجمان اجتماعی کردی هر وها نونرین اولا شریک مرا و تیمه ده هنه ام دنگی خود گهین نوا و نرین ما خاله بنگهین ای سوریا پیش روژه و چاو ام بکارن دموکراسی به معناوی آراستی ام بکارن پیدا بکن و کویه هم ولاتیا معناوی آراستی ام بکارن پیدا بکن گریدانا ولات مثلا بسری خواب بسروریا ولات بچرنگی افخال ام پیشنیارد کن به اندامه هر وها ام دیتنین جدا نونرین جواکا ناف دولتی کن یعنی مثلا جبری کلی که دیتنامه نونر یکیتیا اروپا را هبو سبا دیتنامه به امریکا را هر وها نونرین بریتانی ای دانمارکی ای هلندی ای کندی هنک ولات عرب یعنی بردوامن اف دیتنامه بواره ام نرینین خواه وک نتو ام پیشنیار کن هر وها آستانگیت تی پیشیا نونر ما حتی ها یک نونر نتوا اکم بیجن کرد و سریان و آشوری تنه ما مستا کامیران حاجو الهندری و کمیته ده ام وک پشتگر جیر الوید حاضر چه آماده کرنا کاغتا چه وقت بیجه گهاندنا نرین نتوا الجواکا ناف دولتی و یو ان و دیتنه ما بویرجی بردوامد که حوازنها نرخان دنک هیتی گوتن کن رژیم شامی دراستی ده نخواسته دوان گران ده دوان جوینان ده جبوی دستوران و یا سوریه ده جوینان ده بشتاریه جی بکن تنه جبرکو ده خوازا روسیه هیا جبوی روسیه لبر آماده دبه و افجی بس فرمالیته راستیاوی چنده که حوازه ویک؟ گمان آمده او شخوا بیروس فشاری بکی رژیم ویده حاضر نه رژیم جبر باوریاویج دست پیکی ده مثلا چاره سرکرنا سیاسی نه لیهنک بریار هاتن استاندن او بریارا ناف دولتی آبیستو دو پینجی و چار و پیکانینا کمیتا دستوری خواه باوری مده او سرکتنک یعنی رژیم به حمده خواه وقت بیجه مجبیر به حاضر به و شرعیت آویجید به بشک یعنی نه رژیم تنه شرعیت پیره مثلا دستلاته لی تولی و رژیم وقت تلوید حاضر شید به تخوازه تنه وقت در باز بکیش بر بگه مثلا هلبجارتنین خواه این یعنی او هلبجارتنه نه ای سر و کمار سوری آن ای برلمان تر تشتیل پیشگا و سر و کمار طیبت پشتی 5 مهدی تخوازن خواه بگی نوی و هرن درباز بنوی هلبجارتنه و سر بنگاها وی هلبجارتنه شخورا گاون دی و نیزیک بون دی نه سر اس بنگاها چو گورتنه سر عرده ای لشکری چید به بکی لی آلی دیده او پرسیاره تک جمال یعنی اپوزیون حتی چرا دایی جاهزه وی در فتح نده دست رژیمه و بکاری خوش نکوکی خواه خلاص بکی و من دخوز وی چرچوی ده از پرسکی بکم که حوازنوها گلک ولاتین زمان کو دا خواستا سروریا سوریه دکن سوریه دوی سرور با و هر او ولاتن ایکو سروریا سوریه دسته یکم ده بن پیت کنه زی نمونه بدمتکو الرژیم السوري دبن
باندورا روسیا ده آماده بین کلی سرداخواز آخوا ایرو جواز ظریف ده کنفرانس روزنامه‌وانی الگسریای رافروف ده آنی زمان کو نرینین و او روسیا لسر چارەسەریya کریزا سووریا هەر وەکی هەبوودونە. ترکیە ئالیەکی ئۆپۆسیۆنی گرتیە، پلاتفۆرما مۆسکۆ ئالیەکی ئۆپۆسیۆنی و پۆزیسیۆنی گرتیە، هەم ڕێژیم هەم ئۆپۆزیۆن. یعنی ئەف کەسێک و سەروەریە سووریە بن پێتکن چاوەکارن پێشە ڕۆژێک ئەولە هێویدار دەمۆکرات پێشکەشی خەڵکی سووریە بخۆ بکە. بێگومان شخوا وەک ئەم هەرجار دبێژن دە ئالیە وێ هەنەکە جەمال. ئیرۆ مەسئلا چارەسەرکردنا سیاسی نەمایە دەستێ سووریا تەنێدا ji ber biryarê navdewletî derketna ew biryar zelalin û ser bingeha wa biryara miletê Sûrî kêm zêde beşên cida cida hindirê wê de çêbûne û cîna de jî wekî dibêje karîne hevdûre kar bike lê ne bi îradek azad hevdûre kar kirine. Ew îrada azadî hevdûre kar bikin baweriyê de wextê peyda biba wê ev nekokî me nedîta. Adid wê mesela bercewendiyên va welatê îro li hindirê pênc hêzên navdewletî li hindirê Sûrî de û bi serê wa de du welat Rûs û Amerîkî bi gumana me de wextê ew nekarin bigihên hevpeymana hevdûre û hev nekin ser hinek pirs heta Sûrî îrade jî cem wa çêbê li hev bikin bi gumana me de wê gelekî zehmetî li pêşga wa hebin. Lê hek îrade cem Sûriya çêbû mesela hevkirinê de û bikarin Sûriya giştî bidin pêşiya xwe û serweriya Sûrî a rastî bidin pêşiya xwe tê de hemû netew ol mafê xwe bibînin mafê kesahatiya û mafê netew ola parastî bê li ser bingeha avakirina dewletek berlemanî nenavendî federalî bi gumana me de hingê wê wextê wê rê werê girtin wê bibin arîkar bi nêzîkbûna bi gumana me de hinek bercewendiyên wan hêzên navdewletî jî ji ber bikarin hêdî hêdî xwe jê xilas bikin. Hek em bêjin Sûrî wê salekî û didwa de ji fişara va hêzên navdewletî êl hindirê Sûrî de wê xilas bin bi rastî newilo yani wê berdewam bê lê hêdî hêdî wextê projek neh çêbê distûrek neh çêbê hevkirinek civakî neh çêbê hêdî hêdî wê serweriya danîna peymana bin siha berlemanekî şir'iyeta wî hebe milletê Sûrî wê ew hingê erê bikin peymana kîjan welatî re girê bidin û peymana kîjan welatî re tune bikin ser bingeha bercewendiyê Sûrî wek welat û bercewendiyê milletê Sûrî peyda bikin. Niha peyman tê girêdan ser bingeha beşên siyasî ê nekok li hindirê wa de her yek ji wa şir'iyetê dê bê arîkar ji beşek hêzên navdewletî re ser esasê xaka Sûrî dagirker bikin û wek dibêje hebûna xwe têde bibînin. Ji ber wê yekê jî bi rastî ji berî welat li hevdû bikin Sûriya tê xwestin bercewendiyê Sûriya bidin pêşiya xwe. Hek tenê yek alî li meselê binêrin wek mesela yek dibêje wela erûbeta Sûriya yan misilmantiya Sûrî wikin û kesek dî ji xeynî wal Sûrî de nîne ticarî ev pirsikê çareser nabe wê berdewam bê wê Sûrî em dibînin çi qasî zeîf bûye çi qasî lawaz bûye li hemû ser hemû asta bawerî de wê lawaztir bê wê berdewam bê ev nekokî heye. سپاس بۆ te hewazekî de endamê listeya bilind a danûsandaniya opozîsyona Sûriyê endamê komîteya pêkhatiyên a şêwirmendî ku Jenevê tilgelme. Spas.